فيف لا كابين الزول تنمرتي بالمرة تنمرتي ميال يوان تنمرتي وإذا كان يفتنا كوش تنمرتي ميال لافوكا لا ديفونس لو فامي بشر بشر Vive les Kabyles! Vive la Kabylie! C'est héros! C'est gentil. C'est l'émotion. Mais bon, je tiens d'abord à rendre un très très grand hommage à toutes les avocates et à tous les avocats qui nous ont soutenus. Ça veut dire pendant toute cette période de supplice de 14 mois, qui paraissent 14 siècles, parce que je suis un homme bastillé, illégalement bastillé. Tu vois, je n'ai rien fait. D'ailleurs, on a fait un pourvoi en cassation. Mais j'ai fait un pourvoi en cassation. Il a qu'à l'acquittement. Nous n'avons rien fait. Si on nous condamne parce que je suis kabyle, qu'il me condamne à mort. Je resterai kabyle jusqu'à la mort. Les avocates, maître Mouqran Sonia, maître Outmoun Malika, maître Zouawir Tassiana, ma nièce, notre tigresse, et Durgazis, maître Acharchour, on m'a accompagné durant tout mon supplice. Je leur rends très grand hommage. C'est un hommage à mes frères et sœurs, à mes amis, à toute ma famille et à ma femme. Tenmertenoun. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Les femmes, les dames courage. Vive les dames courage. اشرد ديال النصر هذايا كيف الهم؟ الحمد لله فغ نسوق خجره كي نقليعه الحمد لله يا ربي اش راضي فرج ربي في كذا يقمنوا في غناره خاطر القبايل والفوز لا شو خفنا القبايل دير كاسن ذي سماون هكا دايرتي دايما ميرسي بور ميرسي بور كل سوتيان تنميرت من المرأة نسالمت البنات قانون كاز نظن نجان سفيرنا دي زونيفرسيتار نجان سفيرنا الشيخ ليكول نجان سفيرنا غير كاز القيمة ورخدمنا راه ورخدم كراد البطل كان فلانا 14 شهر ياكي تنميرت تمورت القبايل تبدل تمورت القبايل ورجين تغليا مادام لن يركز نيسا مادام لن يركز نبدلنا في ذات ورجين نغليا تنميرت من المرأة الساعة كان من نوع يتكمل دراوت اللي ويدغي كرهن ما زالني لي عشرة بوال نوان ويد امور نهوي لا حيوض الضقفن دراوت اللي ويدغي كرهن ما زالني لي عشرة بوال نوان ويد امور نهوي لا حيوض
القبائل القبائل ماشي اللي مرة أجول في اللون القبائل مصلح ونخدم مرة في نشر الصحيح إركازن تليلي صلابن تليلي on خير on juge la drogue on n'a pas commis d'attaque de violence on n'a pas fait aucun acte criminel aucun acte condamnable n'a été commis en Kabylie دراهم تليلي قد قيمتي تليلي صلاة تليلي صلاة أما السجن السيسي خفاني وقلتن دراوت للي ويدغي كرهن ما زالني لي أشرب ولا ننوى